Tomeria Akristo hamwe na atongeria bagi siasa ibatirimanite kendo kungwira miaka egana rimwe ria kwithira kurio gwa kanisa ya PCEA Murathi bakiaria atongeria betete kanisa uya wero burabo yegereria kari kwambirira mwakini wa 1923 no tune yaniri na mawe yankabo yareo wa kiba maskuru nterio kulingana na Reverend Miritia uwete kethira tikwiya gwa kanisa ya kariba nterio uparengithira bayokiene amuna mathinene nkabo mwandiki tuandetwo Martin Mugambi no karima mburene yana no twachio na njira indiku kanyomba gaka gakitwe ikanitha yega Murathi PCEA kana mono kajiondothi gakitwe na nkinya kwandikwa marietwe 19 mabamwe bantu bara bambirie kanitha ni akajiondothi mianka egana rimwe mithiru guti wajia ongwitikia ni atwire kagitani gaka nontu ni bakuluku riu miaka egana rimwe na miaka mingi na twina bo jana jao kanisani muthenya omde nikenda turirikana amwe na jana jao bote gatweka bagucoka nyuma bocokerera mauntu mama thuku nontu antu baingi bacokire meiani manchobi kanitha ni ya PCEA kirikana kureta weru bwa kithomo na nkinya gukunura antu mechiria mbari ino cia Muthambi. Reverend Miritia ari mutongoria wa parish ino na thingati bara bangi muthenya we munthi batinditie nyambura gukungwira mianka egana rimwe kume kwambiria tugukungwira 100 years kuma riria kanitha wa PCEA warandire ini Muthambi and in particular in Kajiondothi 1923 to 2023 it is not a joke. Kuringana na atongoria bakanitha ino gutire bungi bwega bwaro bajira atandini ino kwithirwa yambire nkunyo mbari ino cia Muthambi kubatetheria gikithomo na nkinya kimiturire ninenkanirite so many doctors and nurses bara batumire tularire mirimu iria yari by then ithira and it was through PCEA. Number 3 kiugo kia Ngai anto gucenjia kumania na buria bari na untwire bwingi butabonagia njira kanitha wa PCEA no tumite antu baingi muno bagaruluka even today barikiritie na kuria ndurijo na nkinya nthuke imbithi kugwatira kiono kio mbari ino bagikumagia nkatho ya PCEA kume kuja mbari ino na primary school engroete riu level nene boarding primary school Kajiondothi boarding primary school twina day secondary school engroete riu withiete form 4 next year koguna tukugwa gucokera mwathani nkatho for this what the Lord has taken us. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.